Karbi Anglong Aradoan Chisong Rapete Hemprek Kelong Ledeji Alam Amatsi Awe Pusi Kancas Dukamajumpen Kaningje. Di Purong Sepialong ta Independent Day Katalon Ciapan Kesik Kedang. Monsoon bike rider along Difu Amlapati pen bhajan kor lapen ajir piatum bike kapacha jengdun. Kardom nili karbi birta thanbang sami durmi bepi. Non arjik tha birtang ton pen. Kedam tang jakhong ni phaing kora isi arni. Kancas dikom Karbi Anglong hampang asong atum penta. Cherap chetodun si New Delhi Jantar Mantra thengno along choche junje pen Karbi Anglong kari Article 244A aparman dharna kangni dampen. Jakhong ni phaing kora nerkep ajo porphai krehini apor malam dipurong sopia nang chelethu. New Delhi along kachesong bom ahut kopipi asai si kepleng kedoan Karbi Anglong aradaphan pachini ponlo. Kancas dikom abitung atum pen Home Minister lapen Prime Minister aphan panong si Pinpur alo pajir tekang. Lapen Karbi Akhai tumapan Hemprek kang tim jong si pipe pulote Karbi Akhai ke wirdet pupua putak Central Government aphan lamte paklang tekang. Article 244A aparman jesong bom wang bom pen non kedam tang 22 arni Delhi rong supialong Kancas dikom atum chupati riposi Jantar Mantar New Delhi along Hemprek aparman mate Karbi atum kari mate Karbi Anglong arar atum kari aputhak hadak dharna choche junje pen dharna ke dodam non pini ajo porphai crazy mate aporan nondak difulong mate mena Kancas dikom asai hemlongan dak nang chele rinti amhor non hek monlong lo Lapen kebang capor hut political party hampang asong lapen thoram alam ciur epin pen jelang rapedra Karbi Anglong akemang kapachun ciapan kengkam kachajor ciapan Kancas dikom atum pen Karbi Anglong aradapan tuning report. Council was created under the 6th schedule of the Indian Constitution and the Purpurway also. It is also the provision to create autonomous state within the provisions of 6th schedule of the Indian Constitution. Opposite council na saying udah pada autonomous state kupilong saying udah dapat. Sik non council itu CMM itu tata 6th schedule laron tenglo. Autonomous state ta 6th schedule laron tenglo kupilong long udah dapat. Kilong udah dapat kalau itu tuh Karbi Anglong kedam tang ekdom itu tuh hembok ki caru orang ki putar orang elaga umum parti tahu lagi na umum kathorom tahu. Nasi non perang Arni sila BJP Congress itu mencelang person non pini penna penyo sila son thak aninga waktu dah kau pin pen itu malang cerang nang nil tu malang cerap dulu polote lompo nil tu kahang bomlo lajong sila cerap dulu polote itu kelong le dia lam tabe a provision ta do bill ta passer lo pergola no itu BJP government ke national agenda jo to create a small state agar tu ta small state matiri lasi Nelly Karbi Arat message ke PG ke pahalo non ke bangji prangan ke Karbi atum ning isi donang po lo charlie atum ne college student noi school ke charlie atum noi wrong sor noi wrong agambra noi wrong acha ne chelang pet lo putel long po ke long le dia lam ta velo itu ma bill ra dengalo jola so bill palong ya pha itu katok kabe thorom kadobe chipen pin pen ning isi penjong si hang lo pote kelong le dia ta atau kali a provision tado a provision ke bitar hitting pilo 1969 kola sopan hisab te ningkan pikata selo it is all this and as part of the provision of the Indian Constitution Gurkhalen atum Hemprek hang kacharap pak asonsi Karbi atum tak charap pak nangpo itu maphan ke Indian Constitution alo along ketok Article 244A 6th schedule arondo Cesong lote kelong le de alam awe pusi alang li tumpen ningche bangsu kacesong along kacharap dun hampang asong lake KRA Karsa KSA Inglongpho Karbi Anglong Autonomous Council CEM MEC lapen MP lapen MLA bari matum cetong dun si charap cetodun nitum kedam motif kecengsi bang laloje pada Hemprek fan demonstration ki pidam lapen ke cultural demonstration ada isilo lapen ke ada
Home Minister lapen Prime Minister pun kecetong has so program dari silo lapen memorandum submission la he huya program has nil tu mang edam lo athman kado ita chino je non kedobo parliament jitu session long ilitum kedam tang penang arni pen jitu hempre putak tos kedu tang penceng lok ministerial lapen secretarial level talks lapen ke tripartite talks ilitum long dolo bostame pini arni tum long so hempre putak Pakai yang tek itu mana orang tek long lah, masih asupan itu pressure kita penceng lok, ada itu cultural position apa dulu, cultural position apa dulu nangkok alamang lalu je, itu langsung itu Karbia culture penceng lok, Karbia traditional itu administration, hal itu alamang tadi non itu akisung pik itu nang tek long tanglo, masih lahai kado we safeguard fund, so lahai kado we danger itu hendak apa thai ini itu hendak cepak lang nanglo, lapen ke Perthia dang angno stame jitu Bharat Sarkar pe nilitum bhan Article 244A jitu la implementation of Article 244A jitu the formation and creation of autonomous state Karbi Anglong NCS Barman itu man no anta nai pipere ke jok itu man no anda injustice do bomlo hal solam putak tame katu go perthia dang amle dang no pencenglok Indian government ang no true warriors in this channel penilitum la solam pachinilong lo lapen ke haladak la so iltum dharna dodet pena phi iltum home minister la prime minister panong si iltum memorandum submit tekang long lo halad bang so home ministry la so department long cheng sini tum Karbiang se commercial plan committee in pena tum thekawan jodom lo pura tum chutong airport lapen pinila bang so che sonang ko lo la tum hampe kan nikan thong kebra ac parlo la bang so te ipet ke song lo lapen di tum chinila la bang so India government aru non nami siata ditu Minister mudalang tum da ye lo la kan prime minister sa presai lo de burhalan pigi pelam lo asni tum morhal ke burhalan ki phi ni pilong ni hala man so te pela man so palong hai tum Karbiang long jitu ani si dharna ke dole BJP pen Congress ideology bele ke ta ideology war fit pen isiat autonomous update phong ke wang pen chesong da the ka chesong no sonang ta si Karbiang long ara kape ka tu muda kape ka dharmo jati da tu ideology war et pen la bang sen te komor ma chesong pen ti pichu nang ko ta pen no ninkan se bengal long so BJP government long no da la so government long ki pachu ni ka tu batu we chira pa pen nang ko la pini itu ningrang lo phalo ninkan thong ke we si ka chesong kan pini no la bang so dharna bang isi te ka chesong lo phalo jeli tum no na dharna bang ke le tum ada bimsuru la paklang chong jinang da paklang ke patang la phalo hempe kum si long me pulu tang te la bang so Karbia khai culture bang visit po Karbia khai tradition me visit po Karbia khai aduna kana jutang ke pat visit po polsi tabang so ke pabir bia protection by tum hempe khang lo nang palong pinang ko nang pisrak nang ko pusi central government piklang lo hala bang so ke paklang ro di tum prime minister phane memorandum tidang lo home minister phane memorandum pilo Sonia Gandhi bha pilo Rahul Gandhi bha pilo BJP president of Minister Banda pilo lakbeni tum bang so ka singita lo phalo CM da pulo MP da pulo non bangai program joli ciwar pipen common issue MP ke pilong na tapel bang su palong ya pan non ki wang ji humi sa kan jitong non prime minister na jitong non itu cetang rapel pesa pira pepen la bang so akimang pichunang posi ali si tum ciwar cingwai lo la pela bang so di shooting non ki wang yo bang itu implement nang pahala bang salam sen dikatu sama jatu mingilo India angkang pialong Independent Day mati 15 August katalon dun chiaphan di Fugo Boys Higher Secondary School along Sigdang Pon bom lupusi pherang ke pen bertanang le Bharat adet pike jok arni nang talon bom wang bom si kewang ji pai pai achikloni pai krep ho arni India angdang pialong ke jok katalon pon along pachiton dun si dipu rong su pialong ta kewang ji pai pai achikloni pai krep ho arni Bharat adet pike jok arni katalon chiaphan di Fugo Boys Higher Secondary School pachu oklamalong katalon pon chiaphan Sigdang pon bom lupusi birtalong Jakong ni painggar sirkep arni ada porpai nerkep porpen Karbiang long pen kachengsi sorlo monson bike rider along bike pachajengdun labangso bike rider along kidun abang piamen laki bhajan kor lapen ajirpi mala pusi chini dun long bhajan kor lapen ajirpi mala atumke dipurong supi amlapati amikar Jakong ni painggar sirkep arni ada porpai nerkep porpen dipupen barsi shilong lapen chiraponji an paleji pusi birtarip dun long solo ride karne gaya
यात्रा स्टार्ट करी माने बाकी नगाँव बाकी जॉइन करूँ এটা একটু মনসুন রাইড আমার রাইডটো স্টার্ট হব নগাঁও পৰা রাইডটো ডেষ্টিনেশ্যন হ'ল শ্বিলং বাকী শ্বিলঙত নেক্সট ডে চেৰাপুঞ্জী চেৰাপুঞ্জীৰ পৰা বেক শ্বিলং শ্বিলং নিজৰ ডেষ্টিনেশ্যন Karbi Anglong District Committee All Assam Student Union Lapen Bukajan Regional Committee Atum Chelangsi Jakhong ni Phaing Kara Sirkep Arni Bukajan SDO Civil Arideng Epak Pinpur Alo Kapajerdam Asu KDC Chunbang Trudi Bora Penperangke Apan Kethan Ponatengke Bukajan Subdivision Angkang Ongdung Akulat Alongke Pini Arni Anta Politin ke Enasa Ington Telang Laso Putak Aprangta Eboy Pachini Ponlo Bonta Pini Arni Anta Lasosa Ington Telang Lasi puthor chuning related lo Prabjin pen la polythene asai ke Ennington nang pupusi kejong pasupon laso puthak SDO Civil Dilip Derang pen mai chapasi kachingwai padupon lo pusi lam chakdun মাটিপটিক এখন স্মাৰ্ট কোটা প্ৰদান কৰিছো এটো কাৰণে যে বুকাজান মহকুমাটোত যি ব্যাপকভাৱে বায়ুত যি প্ৰদূষিত হৈ না যোৱা যিটো কেৰিবেগ পলিথিন এই পলিথিনটো যি ইতিমধ্যে সমগ্ৰ কাৰ্বি আংলং জিলাত 144 ধাৰা লগাই থৈছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইয়াত কিছুমান অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে এই পলিথিনসমূহ ব্যাপকভাৱে ইয়াত চলাই আছে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ সীমা ওচৰৰ জিলা গোলাঘাট জিলাৰ ধনচিৰি মহকুমাৰ সৰুপথাৰৰ কিছু অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে এই কেৰিবেগসমূহ ইয়ালৈ পঠিয়াই প্ৰেৰণ কৰে যিহেতু গোলাঘাট জিলাত এই কেৰিবেগৰ খুব কঠোৰভাৱে এই কেৰিবেগ বন্ধ কৰা আছে আৰু ব্যৱসায়ীসকলেও তাত এই কেৰিবেগৰ ক্ষেত্ৰত সকলো সচেতন হোৱাৰ বাবে চলাব নোৱাৰে গতিকে তেওঁলোকে গোলাঘাট জিলাত যেহেতু এইটো কৰিব পৰা নাই এই ব্যৱসায়টো বুকাজানকে তেওঁলোকে মূল কেন্দ্ৰ হিচাপে বাছি লৈছে বুলি আমাৰ ধাৰণা আৰু আমি দেখিবলৈ পাই আহিছোঁ আজি আমি সন্মানীয় মহকুমাধিপতিক এই বিষয়ে অৱগত কৰি এখন স্মাৰ্ট কোটা প্ৰদান কৰিলোঁ তেখেতে আমাক আশ্বাস দিছে অহা সপ্তাহৰ ভিতৰত তেখেতে বুকাজানত যি কেৰিবেগ আছে এই কেৰিবেগ বন্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ল'ম বুলি আমাক তেওঁ কথা দিছে আৰু আমি আশাবাদী খুব সোনকালে এই যিটো বায়ুৰ ক্ষেত্ৰত যিটো এইটো প্ৰদূষিত হৈ নোযোৱা এটা যি মাৰাত্মক মানুহৰ বেমাৰৰ এক মাৰাত্মক যি পলিথিন এই পলিথিন বন্ধ হ'ব বুলি আমি আশাবাদী লগতে আমি ব্যৱসায়ীসকলক আহ্বান জনাব বিচাৰোঁ তেওঁলোকে এইসমূহ কেৰিবেগ বন্ধ কৰি যিসমূহ আমাৰ কাগজৰ আছে কেৰিবেগ কাগজ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনালোঁ Laso putak SDO Civil Dilip Derang pen mai chapasi kachingwai padupon popusi lam chakdun Birda Bangkala Ponse Kangton Iglo, like Bomtakat News Channel, Dome Thagme, Kurang 2.